ese wari uzi ko inyamaswa ya mbere y'inkazi ku isi yica abantu benshi ari agasimba gashobora kwicwa n'urushyi rumwe gusa? Ntabwo ari intare, ntabwo ari inzovu, kandi nta nubwo ari imvubu nini ubona hano ifite amenyo ashobora gusatura ubwato mo kabiri. Reka turebere hamwe inyamaswa 10 z'inkazi kurusha izindi ku isi zihitana abantu benshi buri mwaka. Ku mwanya wa 10 turahasanga inzovu. Nubwo zirya ibyatsi kandi zikaba zikundwa na benshi, inzovu iyo zirakaye cyangwa zirinda ibyana byazo ziba inkazi cyane mu buryo utakwiyumvisha. Zihitana abantu basaga 500 buri mwaka, cyane cyane mu Buhinde no muri Afurika, aho zikandagira abantu cyangwa zikabasongesha amahembe yazo. Naho ku mwanya wa 9 turahasanga imvubu. Iyi niyo nyamaswa yo ku butaka ya mbere y'inkazi ku mugabane wa Afurika wose. Ifite umwaga mwinshi n'amenyo maremare cyane. Imvubu zikubita ubwato zikaruma abantu, kandi zihitana abantu basaga 500 buri mwaka. Naho twihuse cyane ku mwanya wa 8 tuhasanga ingona. Izi zihiga abantu mu mazi menshi arimo inyanja, ibiyaga no mu migezi migari yo muri Afurika na Aziya. Zifite amenyo akaze cyane kandi zikoresha tekinike yitwa desilolo, kandi iyi tekinike zikaba ziyikoresha mu kuniga umuntu mu mazi. Zihitana abantu bagera ku 1000 bose buri mwaka. Naho ku mwanya wa 7 tuhasanga inzoka y'indyanisha murizo izwi cyane ku izina rya Scorpio. Izi zishobora kukurumira mu nzu cyangwa mu butayu bwa Afurika ndetse na Aziya. Zikaba zikunze kuba ahantu hashyushye cyane. Ubumara bwazo bukaze cyane, bukaba buhagarika umutima w'umuntu mu masegonda make cyane agahita yitaba Imana. Zikaba zica abantu barenga 3000 bose buri mwaka. Naho ku mwanya wa 6 tuhasanga agasimba kitwa ikibugu. Kikanywa amaraso cyane, kakaba kanduza indwara yitwa shagasi, indwara mbi cyane yica abantu barenga 10,000 buri mwaka. Naho ku mwanya wa 5 tuhasanga isazi yo mu bwoko bwa tsetse izwi nka tsetse fly. Iboneka mu mashyamba ya Afurika kandi ikaba itera indwara y'umusinziro udashira cyangwa sleeping sickness. Iyo ndwara iyo yageze mu bwonko ihitana umuntu kandi ikica abantu barenga 10,000 ku mwaka. Naho twihuse cyane ku mwanya wa 4 tuhasanga umukara wo mu mazi, inyamaswa izwi mu Cyongereza nka giant waterbug. Izi ni mbi cyane kuko zikwirakwiza inzoka zo mu bwoko bwa parazite zitera indwara ya mbaso, yangiza umwijima ndetse n'imyanya y'imbere y'umubiri. Zikaba zihitana abantu hagati y'10,000 ndetse na 20 byose buri mwaka. Naho ku mwanya wa 3 tuhasanga imbwa zifite indwara ya senge zitakingiwe. Imbwa nyinshi ni inshuti z'abantu cyane, ariko iyo zirwaye virusi ya senge cyangwa rabies izwi nk'indwara y'ibisazi by'imbwa, ziba inkazi cyane. Zikwiziye indwara mu macandwe iyo zarumye umuntu, zigahitana abantu basaga 59,000 byose ku mwaka, cyane cyane abantu b'abana. Naho ku mwanya wa 2 tuhasanga inzoka yishira. Iyi kurumye mu minota 20 gusa uba upfuye utakibarwa mu bantu bazima. Muri ubu bwoko harimo kuva ku yitwa black mamba, n'inzoka zinguriza ku bantu cyangwa zikabaruma zikoresheje ubumara bwangiza imitsi ndetse n'amaraso. Zikaba zihitana abantu barenga 138,000 bose buri mwaka ku isi yose. Naho ku mwanya wa mbere twihuse cyane wibazaga ngo ni ikihe gisimba cyangwa ni iyihe nyamaswa iri kuri uyu mwanya, ariko ni inyamaswa ya mbere yica abantu benshi ku isi, ikaba ari umubu. Yego nibyo rwose ntitwibeshye, uyu mubu mutubona utambuka ukwiza indwara zica nka malariya, dengue na yellow fever. Umubu ukaba uhitana abantu bari hagati ya 700. Oya, nari nibeshye cyane, ni hagati y'700,000 ndetse na 1,000,000 yose buri mwaka. Ibi bivuze ko umubu ariwo nyamaswa y'inkazi cyane kurusha izindi zose ku isi.
naho wowe muvandimwe wari ukomeje kudukurikirana muri iki kiganiro, nakubaza ngo muri izi nyamaswa zose niye yaguteye ubwoba bukomeye kurusha izindi? Reba izindi video zacu hano kugira ngo umenye uburyo bwo kwirinda izi nyamaswa. Niba utatembereye muri parike cyangwa mu cyaro, utazapfa utazi icyo uzize. Kanda subscribe na like niba ukunze iyi video. Turabakunda cyane.